Ulah dibuhat adalah ngaran na maurda mo Yesus Kristus. Henang degaya bat paraga bali ta acara pameringo ati ta channel YouTube YKB Bahasa Sumber Tengah. Pada baca dari renungan ya malakata habaya. Ala ama maintau majaga yaga menyia mahuan namu bama khur kara tahagam. Oh apa malangu me nangaram bulan na napai panamu ngumu walung telak na melapah to matrah maya udah kepia kuna baiga mata magludah don higulu na mauri ya buhang maka parang ya na pulung ngumu woga maka pengu menyakat kepia kuna nyema bama pahalaku ya tanalu muruku ma ya kata parama ma mula ni mau Yesus Kristus ama duwima amin. Ul dari buha ada lengaran na maudi Yesus Kristus na renungan da duta tarahinaya tadi kia walung ta buku renungan wasiat na judulna mauri pungi ege atiku na padeki da walung ta Injil Lukahu kawudu dumbul haingi lapa dumbul patuna na papatada da ya kadika na bajar dumbul tilu na mawina na lingna higul na kanau baili na kay Yesus ta murid-murid na bada donang mga napanewi oha na kanamata na maite ganane napa itani ngaraduka bunga pakeripa menyanyi iginen hatiku Bolda baru tu walahagakar mauri pungi atiku tananaw na linguna nakakadipo kulo dumada bakti patengah pitumbul pitu ya na lolo na pa popular ni Gregorius Jaduk na mo di pengu pakajalan na mawalong ta Yogyakarta ya kadaol na da kelompok musik kua etnika na egi ati ng walong lay mauri lali kuatia mana tuluhi tasairna di mauri bataragaya yaka bata watunya lewat tamanadang na napintana na pawulu parawina na egi ati na makuatu ta itaya lay Yesus bata lang akuwahane ingah matua I anameha tadal kuahane ingah matua na uda limalangu yaka ege ati na lay ama Yesus na pamalangu yay ama mula lewat lay dunaka da murid-murid na da tau milaki da padanya na parawiraka na i ala Tritunggal hangaja memang ni Yesus bana waja dua nge antara da nabi-nabi yaka da raja-raja ta murid-murid na datau milaki lali dangu hada nabi dia kada raja da marijung pa ite ya taka dada itama ya napa itami wina hada murid-murid na ula dibuha ya ditanukan akan mula nakalung ati ni mauri napa kai dada murid-murid dirakat pia kuda pada paragadanganya ama wengu parama na anameha batalanga baili na wina ada murid na malangu mikanyani mula na napaitamia na tada den anameha ya dia jala kadika baparagadanganya ama ulda dibuha na perhaya na paragadanga mehanya mauri secara pribadi dia kena berhaya nampak bubah kuya nariki mata aingu laradangu bana kaye kada dia bana paragadanga dai mauri nah ini lara lewat na pintana pawulu na langka gahamahanay jala kidat bata paragadanganya dunay mauri malnonam ka aingu igi ati dia ka wutu hailang lay mauri malakat habaya
Muri al-amam yang terjaga. Manga meka parangu ya na pulungumu trahinaya. Nau nam mauri maka reuka. Kamu tadugame, kamu pamula madugame taati manyam hatau-hatau. Dangu kampieku mampu bampahalaku ya tamuruku manyam. Mula nemor Yesus napa manima ama diwima. Amin. Ulan buha na patomanong ka na renungan terahinaya. Abi bulan kinya bami like, subscribe, dia kapan pabari niya taulin. Karena dia katominaw, ulan buha, mga mika padikiduman. Bernyala ka inaka, bami ikiduman, bami wawar niya na pulong na Injil. Niya mi dia ka na yakabi. Mur Yesus na pamaringo pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.